163. Pujilah Tuhan, oh kaum umat-Nya. Pujilah Tuhan, oh kaum umat-Nya. Tuhan kap ngerunggui galaksi tertindih, man galaksi kelihen ibereken nanakan. Tuhan sinang tangi galaksi ibas penjara nari. Pujilah Tuhan, oh kaum umat-Nya. Pujilah Tuhan, oh kaum umat-Nya. Ia pemadakan mata si bentang, ipetedisna galaksi enggo guling. Kaleng atina man kalak bujur, kalak bertandang silih di negerinta ikawalina. Pujilah Tuhan, oh kaum umat-Nya. Pujilah Tuhan, oh kaum umat-Nya. Diberusi enggombalu, ras anak melumangi sampatina. Tapi sura-sura kalak jahat, lalap iban nala sahun. Tuhan kap raja sindekah-dekahna, O Sion, di batandu kap siar kuasa, nur sur paksa ku paksa. Pujilah Tuhan, oh kaum umat-Nya. Pujilah Tuhan, oh kaum umat-Nya. Haleluya, nomor 157. Ketuahan kalak sing gejap, maka ialah bokai pe ertina ilebe-lebe di bata. Sabab man bana mekini rajan surga. Haleluya, haleluya. Tuhan kap raskam. Berita si meriah rikutkan Markus. Kemudian manbanu o Tuhan. Ibas sadamasa ngajar Yesus nina, metengetlah nang dangi guru-guru agama si megati erdalan-dalan erbaju gedang, si Athena gelah ihormati i gedang-gedang dalam ras itiga. Merincuh kalia kundul arah lebe ibas rumah pertoton. Bagai pendarami ingan si arah hubung ibas kerja-kerja. I tebu-tebuna di berubalu-balu ras irampasina isi rumahmu. Maka guna nutup-nutupi
kejahatan na gedang-gedang ibahan na pertoton na maka berat keldenggo hukuman na. Asum Yesus kundul deher kuingan persembahan, iperdiatekan na kalak sinamakan persembahan kubas. Terem kalak bayak namakan persembahan na melalalala. Rakape sekalak diberu balu si musil kal. Itamakan na 2 peser. Meduit sikitik nakal. Maka idilo Jesus ajar-ajarna jenari nina. Kukatakan manbani. Si tuhuna bueng persembahan diberu singgo balu si musil asangkan kerina persembahan kalak si debanna. Sabab kalak si deban persembahkan na persembahan na ibas kini bayakan na si lebih nari. Tapi diberu balu-balu persembahkan na ibas kemusilan na nari. Itamakan na kerina silit ibas dia. Kata Tuhan. Nandai Bapa turang ras senina. Ibas wari minggu semal si petelu puluh dua kan perkuankan Yesus kita alu pedahna sinyiahkan kita gelanggit kita nang dan ia asa geluh tali. Jimmy ras Bil ada 2 danak umurna 6 tahun ras 10 tahun. Ia tadi ras ninina sedekah tak 2 minggu orang tuana lawas keluar kota. Tupung siye nang dangi Natal. Maka basada berni nang dangi medem retoto duana anak-anak Eida, tapi ia kamarna arah Eida, kamar ninina paskana arah sebelah nei. Tima-tima ini Eida gelah namin bedem kempu Eida duana kari gelah kubas aku kumateikan kari lampu ateina. Jimmy retoto ya kentisik, maka mi setunduh tutupina bana alu leput. Tapi Bil reji poh ya lalap je. Nangadung-dung toto, dekah toto ini. Sini pindokan na bas toto na makap litmin kari hadiah Natal Tuhan. Tapi toto ya bagai redekah na regam na lalap soran, remegang na lalap soran, yuli-yuli gina Tuhan berekemen aku kari hadiah, lahi berekening ku hina. Dungna ya terganggu akap si Jimmy ida meda iya nina janah kelese rekai kami na ni lu perlu megang-megang tu bagaina Tuhan alam pasak redina bilinda kutah na Tuhan lamu pasak tapi ninita si sebelah inda nggo kurang pemegina lah kari begina kaya inda pedahna si Bil inda teken ia nangdangi situasi ini nasi pasak maka perlu toto pegang asangkan nangdangi di mata si pasti mereka pemindona inda si menjemakan entar Injil Markus bab bindu 10:2 ayat 30 asa 44 sini bagikan kita dai inda cidahkan karena 2 kaya si pemenang bas ayat 30 seku 40 ipeseh ijenda ugakin Yesus natap
kalak si pengelakona kidaram-kidaram kini hamatan masih dilakukan ahli Taurat sincidahkan maka ia badia janah salah gunakan nakape kini hamatan kalak nang dan ia tapi lebih hena sasidai kain di sini katakan Yesus bendut nanina di berubah-ubahan kalak sembah si pemenang si pedua kan pas ayat 40 sada seku ayat 44 icidahkan ije karena pengajaran Yesus man ajar-ajarna tupung ia natap-natap kalak sinamakan persembahan kuingan persembahan di bas rumah pertoto jadi terem kalak-kalak si bayak belolo tamana sada kepitan mungkin galau lit kape ije sekala diberu simbalu si namakan 2 peser nensa sen 2 peser enda meskitik nakal jana enda mekrina silit ibas iya makanya Yesus bueng pemerai diberu simbalu enda asangkan kerina kalak si bayak enda si merai arah kelebihan nani turang rasenina kekalangan arkiteken si enda kan Yesus kita gelah namin metenget kita nang dani kesemelenta si tep wari kai si perlu ditengeti metengetlah gelah ulamin kita nukah saja ngalaukan dengan ngikutkan kai singgo semal basjel masih terang apa ika adi kesemalan enda sini lakukan kalak-kalak simbelin kalak bayak kalak sir kuasa pemimpin jadi uga kincara anta nidah nimbang-nimbangi maka sada pengelakau si semal eda tuhu banti patut ipuji ras ikutkan kuncina eda minggu si lewat si bagikan karena 2 perintah sini katakan Yesus maka kelengi di bata Tuhan di batandu alu nasa geluh perintah si pedua kan kelengilah teman di manusia bagi kamji neina perintah kekelengan enda menjadi ukuran man bata natap apa yang anda perlu perbahanan si perlu ikutkan suwe yang anda perbahanan tentang mencidahkan kekelengan di bata ras kekelengan teman-teman manusia tak maka pergi harus dipotong dulu maka perkitekan si adi cidahkan kini badian tai bas toto dengan ngarapkan kehamatan bas kala sin termenari inda ubah ke pelago sendalanan ras 2 perintah kelengi di bata bagai kelengi teman-teman meganti yang dadakan makanya di bata enda si pakai jadi dalan guna gelah namin nukah min krina tahibas politik gelah nadat kehamatan min aku gelah istimewa min aku enda melalai bas kita si telen enda rumah janda-janda muat krina barang kalak si kote enda tentulah sendalanan enda nembak nungsang perintah mengkelengi teman-teman manusia bagi kita sini maka kita ke sini na Yesus ulah pernah iperlakukan kam kalak si kote kalak si lalit ICP si ngelenggi iya alu atete itu saja memang di berubah-ubah enda kap kalak si kote si lalit ICP si ngelenggini iya enda jelma si perlu penampak maka kita kan si isingatkan Yesus menda karena kerina si ngurusi pengurus perpulungan tak apa IP enda gelarna subuh pastor suster pertua bagai pekrinana sirdahin ibas perpulungan gereja enda isingatkan Yesus selaku ajar-ajar Yesus
Gelahna ersikap min kata orang paksa pe memperdiateikan kalak si kote bagi di berubalu-balu si dalit kalbi bas iya iperdiateikan gelahna min terjamin geluhna jadi kala eda jadi tanggung jawab perpuluhan. Yesus coba rebahan samin gelahna entalap min perdiatenta nang dangi kalak si erhak datkan pendapat tuhu-tuhu ibere pendapat labu gelahna ia gelah menghuli-huli saja entebu-entebu saja cakap lah ngunda si ida kini pangan di berubalu-balu eda mencidahkan dirina si dalit kaipe ibasia eda patut ngenda si ida jadi tanda tek nang dangi di bata tek nang dangi di bata bagi ubalit na iya janah di bata ngenca sinapati iya damu sinilakokan di berubalu-balu i sarfat adi si ogen si pemenang nang dangi kai si katakan Nabi Elia nina Nabi Elia na pas ogen si pemenang entah sitik laulu di nina buat nalau adi radu kars launa Bandung har sitik ke roti banbaku kitik lagi na ya nina tapi gua nina di berubalu-balu enda ibas gelar di bata singgeluh nina bas aku lalalit kate sitik nari kelengan catepung enda kari kubahan man anak kuras aku jenari matai kami tapi nina Nabi Elena labu dali ulah kam biar wan lebih sitik mengaku kita saja tetlah kam maka kari labu keri tepung we minak lebih labu keri perubahan tuhu-tuhu nang dangi di bata terkitekan kaisi katakan Nabi Elia maka bahan na bagai tahan seda tahun lah keri-keri tepungna lah keri-keri minakna ngasa reh udan banci kaya nuan-nuan Eidam sini cidahkan Yesus mereka dirinta kerinana kempak di bata Eidam pelajaran Injil baswari sisenda uga nang dangi kalak si merai arah kini baya kena Eida pelabur tini katakan Yesus adi mereka si musuh go pasti alukan di bata adi si baya salah labu maksud Yesus ulah kasih pakai Eida jadi ya nalahkan kalak si leban berita si meriah labu nuduh isik tapi rebahan sa min kei kita ibas kekoten tanari si sampat-sampat Eida si penting kalak si bayak pe bancing enda tek asalit na nandangi di bata maka entah musil entah bayak Yesus nilo kita gelahna tek kita nandangi di bata yang ca asam tanggelo lalit sineban la dukun-dukun lain sipe terlebih kape labu terlebih kelalu merai ende katakan Yesus lang tapi ngit kita terlibat guna jelma sinter labu duit saja mencak tapi uga sebaglahnya terlibat enda Yesus pelabo katakan nak sada 2 3 10 lah bagaimana ras-ras kita cakap kensa kai sini bahan kita ibas perpulungan guna si sampah-sampatan alu bagai maka gereja anta lalap jadi ingan muat gegeh terlebih nandang kala si kau terasi musim jana eda berita semeriah kita pe bancing eda sidarami dalan-dalan si baru si dalam kita si suai rasini harapkan di bata si katawari paksa pe lalap negu kita ulah kita biar ulah si katakan gundarina kai pe susah bas tanah karo wartul lalako minta kai pelatura murah kena regana terlebih adi nasib kita tek nandangi di bata terlebih ibas krina situasi si sulit ijema kita tuhu-tuhu ngasamkan di bata menca adi tupung beres krinana kita akan ngakap siakap susu si jagona maka pedah naman kita mari kita sesampat-sampatan pace